Nepet reng rahina Buda Kliwon Matal Sasih Karo, Pura Gede dalam Pauman Banjar Tegalinggah Desa Pekraman Padang Sambian. Ngemargiang upacara neduh mepahayu jagat. Upacara kemargiang sangkaning kewentenan gejor utawi linu reng Lombok Wiadin Bali antuk tetujon ngelungsur kerahayuan jagat. Kewentenan bencana pemekas gejor utawi linu reng Lombok Miwa Bali ngawinang Pura Gede dalam Pauman Banjar Tegalinggah Desa Pekraman Padang Sambian ngemargiang pecariyatnya nedoh mepahayu jagat. Wiku Pura Gede dalam Pauman Ratu Ida Adi Diksita Bang Pinatih Mahosang ring daging lontar roge sengara bumi miwah widi tatua keunggahang yeneng wentan linuh nemonen Sasih Karo yaden dina radite nemu kajang patut kemargiang pecara yadnya penedoh mepahayu jagat. Linuh tawi gempa sampun menjantar wanda pemargin jagat pinaka pepalihan upeti Siti Wiyaden Pralina. Bencana merupa linuh punika menjantan enten ngotwang pralaya saake semerti sani presiden keambil. Aring lontar roge sengrep bumi keunggahan yening ide betari gangga sedak miyoga sa ide betari gangga wanta Dewi Kemakmuran sani sideng ijen kasukertan ring jagate. Sani kawan kuenanani yening linuh memargi ring rahina radite nemu Sasih Karo krama jagi saling pisuna saha saling pisoh. Saking daging lontar roga sengara gumi punika iraga keelingang mandes tata mulat sarira. Nentan ulang ring upacara kemantan nanging mandet dalar tata majikang angga. Melarapan antuk upacara nedoh pemahayu jagat Bali Wede Nusantara sida mangge kerayuan sa krama ipun stata paras paro sarpenaya salunglung sebayan taka pekedek pekenyung kantos ari bekasan. Kita di sini di Pura dalam Pauman beserta penyungsung Ratu Sakti, Ratu Gede Sakti dalam Pauman melaksanakan acara mepahayu jagat, nedoh jagat, meguru piduke dan mecaru mancesanak ayam berumbun. Semoga dengan pelaksanaan hari ini yadnya tersebut jagat raya, jagat Bali Dwipa Nusantara mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kerahayuan dan umatnya mendapatkan kedirgahayu. Paras parosar penanya selunglung sebayanta ke pekedek pekenyung ring sejeroning kahuripan dame selalu. Bendesa Pekraman Padang Sambian Madi Suparman Ngaptiang larapan antuk upacara puniki krama ring sejebak Padang Sambian nintan ajarih ring kuwentenan bencana sekadi ring pungkuran puniki. Samian wanta sangkaning jagate saninatan imbang mawinan metu rades bencana. Nganuden ring sastra drasta mupaikatan ring palalindon mawinan patut kemargiang upacara penedoh. Nenten keseimbangan niki raris wenten pikobet sekade sane sampun kaksi oleh hidup para kerama sami mawin titiang aturang pemargi manut sastra drasta sane kebaos palalindon punika upacara penedoh. Upacara nedoh pemahayu jagat, nedoh jagat meguru piduka miwah mecaru panca sanak ayam berumbun kepuput Ratu Ida Adi Diksita Bang Pinatih saking Geria Agung Uang Bang Pinatih Padang Sambian. Saputra Bal TV.